Dobrodošli ponovo na moj YouTube kanal. Dakle, jako interesantna tema, je li tako? Jako tražena tema jer dosta vas je nakon onih prošlih postova i videa gdje sam spomenula one flash tattoo, one zlatne tetovaže. Uglavnom spominjala sam kako naručujem preko eBaya, pa ste non stop me pitale kao da li možeš objaviti post svoje iskustva sa eBayom ili jednostavno da izbaciš video u kojem ćeš ti nama pričati o tom kako šta. Dakle, zbog toga je bio tražen video, a dodatno meni su stigle ove neke stvari sa eBaya, pa usput da napravim neki kao mini eBay haul. Šta se može dobiti sve za oko $1. Dakle, ja ću vam pokazati neke stvari koje su stigle kod mene, koje možete naći na eBayu za nekih $1,5. Dakle, to su jeftine stvari. Ja inače volim naručivati dosta, recimo, sunčanih naočala preko eBaya, zato što sam ja jako bahata i jednostavno kad odem na plažu, kad odem na more, ja ne pazim s tim naočalama, ja hoću da mi je komfor u svakom trenutku, briga me što onako stoje na peškiru i ne vjerujem da će iko stati na njih, a da sam ih platila sigurno 500 maraka ne bi se tako ponašala, ali ne bi imala tu slobodu. Međutim, za $1 kad naručite sunčane naočale imate u potpunosti tu slobodu raditi s njima što god hoćete i ukoliko im se nešto desi, svakako nije neki kvalitet tako da ne izdrži dugo. 2 mora dovoljno. I ja moram non stop popraviti kosu jer mi se nešto zapetljava. Hoćete prvo da čujete kako naručivati na eBayu ili ćete prvo da uradimo haul? Još samo kad bi čula upravo vaš odgovor. Ja ću početi s haulom. Prva stvar koju sam uzela za $1 jeste ovi držači za pasoš, jel se tako kaže. Omoti ili futrolce za pasoše, moje pretpostavljate ovaj dreči Barbie Pink, Baby Pink, nije Barbie, baš je med. Ovaj sam naravno uzela svojoj jačoj i zgodnijoj polovici. Dakle, ovako vam dođe, imate unutra ovu folijicu, vidite, on to još nije ni pogledao. Dakle, imate ovaj dio i unutra stavite pasoš. To je $1. To sam uzela sad, vi se pitate what the fuck, što ćete omot za pasoš. Ne samo zato što ja to čuvam fino svoje dokumente, ne, spomenuli smo da sam bahata, ne, nego jednostavno kada putujem sa hrpu nekih ljudi, sa više ljudi i kad bude hrpa pasoša, da ja jednostavno svoj fino samo izvučem i ne peglam se koji je moj, isto važi i za njegov. Jedino sad ako budete ovo gledali i sve sebi naručila, imat ćemo problem ako budemo zajedno u autobusu s ovim pasošima. Uglavnom, to je $1 i ovako praktična stvar, stvarno. Evo ovako, znači ovo su vam korice. Vidite kako je stao fino naš bosansko-hercegovački pasoš. Eto ga. Naredna stvar, sunčane naočale, ove kao zelenkaste sam uzela i ove od mužjaka me. Dakle, i on je također bahat kao ja. Narednu stvar koju sam također uzela na eBayu, a to je ova futrola za iPhone. Pokazala sam je na Instagramu, pokazala sam je na Facebooku, ja mislim. Na Instagramu sam je sigurno pokazala kao i ovaj lančić. Dakle, prelijep cover, sad ću vam otvoriti, ovako dođe taj cover, vidite. Znači $1,90 prelijep, tako mi je ženstven, tako mi je indie, tako mi je boho i tako mi je sad ovo sve što se fura, fazon. Tako mi ide dobro uz one tetovaže koje sam kupila flash tattoo u prošlom klipu što ste vidjeli i što su predobre i zlačane su i jedva čekam plažu da ih furam. Brzina dostave za ovaj cover je oko 7 mjeseci, dakle 7 mjeseci sam čekala i mislila da neće ni doći i na kraj došlo. I predzadnja stvar sa eBay haula je ovaj USB, to nije običan USB sa brzinom 3.0 micro SDXC reader, Kinezi su znali nad time. Uglavnom on ima, vidite, ove kartice.
Ja sam imala do sad problem, nisam imala nikakav card reader. Kad god trebam prenos podataka sa kartice, dakle kartica za fotoaparat, recimo ne mogu vam trenutno pokazati jer je u fotoaparatu, izvadim karticu iz fotoaparata, stavim u laptop, onda ide s laptopa na Transcend, iz Transcenda na moj ovaj veliki računar, gdje ja obrađujem videe, obrađujem fotografije. To je toliko mukotrpna meni procedura bila, sam znala, treba mi card reader. I mrskom bilo dat 40-ak, 50-ak maraka kod nas. Neko sam naručila ovako za prvu pomoć sa eBaya za $4, skuplja roba ponovo. Imate i za malu karticu, dakle za mobitele, i imate za veliku karticu. I super fercena, 3.0 je kao brzina, bila sam skeptična i fakat brzo se prebaci sa kartice na računar. I ovo mi je wow, ultra mega giga dobra stvar koju sam ja kupila preko eBaya. Stigo je za neka 3 mjeseca. I zadnje sa hola, to su ovi prstenčići. Također ste mogli ih vidjeti na Instagramu, nisam krila svoje oduševljenje. Prelijep su. Inače, ja ne mogu da nađem za svoje prste ovi kao midi, vidite, ovdje bi zapravo oni trebali i biti kod normalnih ljudi, ali kod mene ne. Ja, nažalost, sebi nigdje nisam mogla naći ovi midi prstenje, zato što je kod mene, ja imam jako tanke prste i vidite kako i ovo spada. Dakle, ovo je neki maksimum. Kod drugih ljudi bi ovo ovako bilo negdje gore. Uglavnom, meni se jako sviđa ovaj fazon midi prstenja i ja sam sad naručila ovaj set od 1, 2, 3, 4, 5. Od 5 prstenčića za $1.20, ovako, znači prejeftino. Linkove sa eBaya da možete pogledati, ostavit ću vam još fotografija na blogu naravno, tako možete otići na www.marjanaz.com na moj blog da pogledate sve detaljno i gdje možete kupiti. Ovaj je nekav interesantan, on je trebao biti valjda fazon dolje malo deblji, vidite, a gore uži. Pa da bude ova raska, međutim oni su identični. A treći je u sredini neki sa trikonom, ovo su neki kao listići. Kako vidite, ovo su 2 prstena. Još jedna stvar koja mi je došla sa eBaya i to baš onog dana kad su mi stigle Sigma četkice. Ova četkica za konturisanje, od prvog trenutka kad sam je ugledala na eBayu, ja sam se zaljubila. Dakle, pogledajte, prvo sviđa mi se njena debljina. Pogledajte. Ja ne mogu da vjerujem šta mi se upravo desilo. Izeditovala sam pola videa da bi došla do ovog dijela koji mi fali. A to nije samo dio s kistom za konturisanje, nego i kompletan ostatak klipa gdje objašnjavam kako funkcioniše kupovina sa eBaya i kakva su moja iskustva naručivanja s eBaya, kao i svim tim kineskim proizvodima. Dijelo video koji fali su snimljeni, ali pokazuje mi error u nekom formatu. Žao mi je bilo ne objavljivati ovaj haulski dio klipa, ali ću vam nadoknaditi svu priču u idućem eBay haulu, jer mi je u međuvremenu još stvarčica sa eBaya stiglo. Da vam ipak nabacim osmijeh na lice, tako što sam ubacila u ostatku videa dijelove koji inače slabo ili nikako ubacujem u video, a to je onaj after party nakon odrađenog snimanja. Duboko i iskreno vam se ispričavam za ove tehničke probleme na mom YouTube kanalu, ali obećavam da će idući eBay haul biti bolji i zanimljiviji. Ljubim vas i vidimo se u narednom videu. Uzmem kesu, uzmem papir.